Aska i Vuk, Ivo Andrić. Aska i Vuk je alegorična pripovetka Ive Andrića. Ovčica Aska igra za život pred Vukom u šumi i dokazuje da umetnost i volja za otporom pobeđuju svako zlo. Za žrtvu to su bili neočekivani čudni trenuci. Negde između samrtnog užasa u kome je već bila potonula i nezamišljene, krvave i konačne činjenice koja se krije iza reči smrt. To je već premrlo Aski ostavljalo nešto malo vremena i tamo gde je mislila da ga više nema i ne može biti, ali tako je malo da je to jedva ličilo na vreme. To je i dalo snage za pokret, ali to nije bio pokret odbrane, jer za njega nije bila sposobna. Poslednji pokret mogao je biti samo igra. Teško, kao u mračnom snu, devojčica je učinila prvi pokret, jedan od onih pokreta koji se vežbaju uz štanglu i koji još i ne liče na igru. Odmah zatim je izvela drugi, pa treći. Bili su to skromni, ubogi pokreti na smrt osuđenog tela, ali dovoljni da za koji trenutak zaustave iznenađenog Vuka. I kada je jednom počela, Aska ih je nizala jedan za drugim, sa užasnim osjećanjem da ne sme stati, jer ako između jednog i drugog pokreta bude samo sekund razmaka, smrt može ući kroz tu pukotinu. Izvodila je korake onim redom kojim ih je učila u školi i kao da čuje oštri glas svoje učiteljice 1 i 2, 1 i 2 i 3. Tako je išlo sve redom. Sve što je u toku prve godine mogla da nauči. Pokreti su kratki, brzi i ne mogu da ispune vreme što stoji nepomično kao praznina iz koje stalno preti smrt. Prešla je i na figure koje se u školi izvode bez oslona na sredini sale. Ali tu su njeno znanje i njena snaga bili ograničeni. Pravilno je i potpuno umela je da izvede 2-3 figure. Ona ih je izvodila grozničavo. Jedna, pa druga, pa treća i tu je bio otprilike kraj njenog znanja i veštine. Morala je da ponavlja pokrete, a bojala se da ponavljanja ne izgubi od svoje snage i privlačnosti. I uzalud je nastojala da se seti još nečega što bi mogla da izvede i čime bi zatrpala ponor koji je čeka na kraju igre. Vreme prolazi, Vuk još gleda i čeka, ali već počinje da se približava, a pred njom su nemilosrdno zatvorena sva dalja znanja. Klasične igre i glas učiteljice postaje sve tiši, gubi se negde potpuno. Dobro je poslužilo njeno znanje, ali sada je i njemu došao kraj. Znanje izneverilo. Škola ne ume ništa više da joj kaže, a valja živeti i da bi se živelo, igrati. I Aska je krenula igru iznad škola i poznatih pravila. Mimo svega što se uči i zna. Ko zna da li je svet ovaj, otkad postoji, video ono što je tog dana videla skromna i bezimena šuma iznad strmih livada. 100 života osjećala je sada u sebi mala Aska, a sve njihove snage upotrebila je da produži jedan jedini, svoj život, koji je već bila pregorela. Mi ne znamo koliko snage i kakve sve mogućnosti krije u sebi svako živo stvorenje. I ne slutimo šta sve umemo. Budemo i prođemo, a ne saznamo šta smo sve mogli biti i učiniti. To se otkriva samo u velikim i izuzetnim trenucima, kao što su ovi u kojima Aska igra igru za svoj već izgubljen život.